Ki Nong Shnong jong Shnong Mawpen kabahap hapok Mau Sandram constituency hasib arjo katayo kila lektur Khasi Hills Autonomous District Council ban patuklar halor kajing sya weng jong Rangbah Shnong jong Mawpen haus Syiem kahima bohwal. Kipat ba Nong Shnong kila lektur sya KHADC rengkat bat kajingra ikajing tho ban persyajar Syiem kahima bohwal upa Syiem kensai Syiem ubalaweng yuba Angeles daukat kum Rangbah Shnong Mawpen batung pat yuba bikendro karbani kum Rangbah Shnong Jubor. Kini kipat ba kila dawa naka council bakade bantu klar mardor halor kani kajingle Syiem ka bohwal bat badai bantung biang yuba Angeles daukat kum Rangbah Shnong bapura jong Mawpen kum makwa kipat ba. Nong Shnong kila pentep baka samoy trekam jong Rangbah Shnong kalakut no. Henry namar bagadon kajing sapriang jong kajing pang COVID-19 kumta ka Shnong kam syem layo alat ban penlong ya kajing jiet ya Rangbah Shnong. Henry ka basngul ngo kalong bau Syiem ulaweng hidalade Rangbah Shnong barem batong pat do acting Rangbah Shnong. Bat ula jiet himarwei kidkhot jong executive committee jong ka Shnong. Kajing dawa jong ikum paibat jong ka Shnong. Iwan hangni bandawa na kadis konsil bantu klar lem nam ta ka Shnong ka jong i. Nama kadai na jinglet Jubor jong Syiem kahima bohwal kensai langan Syiem. Lasinyon Jubor matung do acting Rangbah Shnong. Klem kajing tip jongi ka Rangbah Shnong bat paibat jong Nong Shnong. Bat latung ya acting Rangbah Shnong badai upa kena jong uhi. Kumtangi kum ka Shnong gi persyajur ikan ye. Bat ngidawa ru bakat konsil kawan pentung ya Rangbah Shnong bapura da kajing jit jongi paibat jong Shnong. Mensua dai masta Angeles dokat babat yang ibabat kumur Rangbah Shnong pura bat kalakut katem hoi kalakut katem gujang u hanrei dang ngetrei kat barang dan kani ke lockdown hanrei Syiem usim lasim bor halade bat penken ya ka an ka ba uhi usnai ka an rei mata penken hi dalade kat kum ka an karti sensar jong ka hima bol hoi ngilawan la bun sien ban ai ka jing tho hawiem lawan mi kumbalai sien sau sien hawiem ru kumjo rei menta ka disikan silro kala pak ka siti penban ban pas ki kot selah hau acting Rangbah Shnong nakaliak na takadau ngi paibat Shnong yuan mentur hapo disikan sil nam tam dawa ya kan nikam nakai gadau ni Rangbah Shnong borem usa we hoi kalakut katem hanrei karak sustur kajongi kum khasi khara paibat Shnong kadon karti adu mensua ba Rangbah Shnong bat kum basan senam hadin tal dan dalakut katem kidekot bar kahima baro bagi dekot jongka kilabu ka derbar pelun banjit Rangbah Shnong batmai da kajing hun lang jong paibat berkhot hari mentau Syiem laden bor tang margoi napo yeng lajit yau acting Rangbah Shnong klaim kajing support jong paibat bar ka bakong sanru ka kae ka penlingo ingi paibat Shnong buat acting Rangbah Shnong ba Syiem sutung margoi hari menta penban Syiem ya karai ladi bantung ya ka isi batmai tang napo yeng jong acting Rangbah Shnong hato kalong kabadai klaim kajing kesat jong paibat. Katu kani pat ni Nong Shnong ka Mawpen ha kasing tho diang jagatayo kelami ban pensyai bau Syiem kahima bohwal chum lele don bor AA ban weng Rangbah Shnong ka Mawpen bantung padu acting Rangbah Shnong. Namar wat ha kasnam arhajar lai latung teng yoba es risau kum acting Rangbah Shnong bat lele akani kat kum ki kendon an jong kahima bohwal. Ulong ba kajing jiet Syiem yoba bikendro karbani kum acting Rangbah Shnong kadai keblade selok bat kinong ngalam Shnong. Bala jid u halor konong rem ula long teng Rangbah Shnong bad ula ieno ekanega kam hagi snem ki balalet namar bo bun kam haki wei pat ki kam kilo ongru bakala bandan halendet ha kajing litur ki pat ba ka Mawpen sya KHADC bad kajing gentho jongki persya Syiem kahima bohwal kalong kebabakla shibun bad kebelam bakla yau pat ba namar balik haduk ba saus nem umla ban lumi kedorbar lada kamdon ke ikai balik umla ban khot ya kedorbar nakaliang jungi ke khot jong isi ngilatan ru nakapor sakapor basubak khot no ya kedorbar plun jo kahima lada kamlong hakano kano komro khot no se bangiata ini keren la kalong kajikin jing dia la kalong hakino kino benta bro kabi de kam yap kam im se kakam subhas tanat po Shnong potham kata kadi kejimut namar kuma keren itu iwei bal keren men hakani kalai tarik iong ba kam judon kata kajing banjit rak ting hapo Shnong Mawpen kata kalau kau bakla kila syukuran ni kau melak banlong kadi kalau asyai ka akas berkarur jong kau bual kau adon hang ni ribali ki keren kumte ngi ka pau bagite ki 4 sutu wa di karur ak jong kahima namar ka Shnong Mawpen ka hapo kahima bual dia kata kalau asyai